Dinkai me peja santema nyina asa wonsa atiefu a etie afemi sa wonsa minyankopo obi wa ni radio de ho say yenyi mfiri oda manhyira ewo ha no enko wonso ewo Yesu Kristo demo awurade ewo a wotumi hyira mani bufuo manentere nka santema nyina emu mpanimfuo emu asogyafuo emu polisifuo wasem se anomia eni nyina so ne enyina diabo eni nyina so ne enyina wasem so okoye danso emu wasem so ne ebedi akosu tumi de ontumi yai Jesus oni pa bia wotie unhira boso ontogunu so awe Yesu di mo obi yare mpa asane yare so obi ntene wase namdumadi asumo nyante ase awe Yesu di mo wana e kanchia wana abububa wana solitiamu nipa wana ye host of this program awurade me bom paye ene anwumire me jai wasoro agrada me dudi a eye Kristo Yesu di no aye bokotojo bia wasoro de wasasi so de wasasi asenkoto no Jesus me divert any arrows of the enemy coming in the name of Jesus. In the name of Jesus. Awurade wo baso bese obonefo ni nyuma awurade atro adifo atro sempakafo atro kyerɛkyerɛfo awurade power ho toma awa Yesu di mo awurade yesrew se maadofo a etie aniwa mue ma wonya ntiase ma wonya adom Yesu so bi tie fam no yare asaneare so bi tie fam no awurade huhumu amamne bi di n'akyi a awurade anko awa Yesu di mo enanumre ogia soronko enye afamfo nyina adea awa nyame agya onyame aba onyame okonkron di mo amen. Nhyira fan.
Say when we lose a loved one, we say inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. What is the meaning of what I just said? It means we all actually do belong to Allah, and we're all going to go back to Him. Not just the one who passed away, but all of us are going to go there. It's a reminder to all of us to say, I'm also going there. That's what we actually say when someone passes away. Asidan koma ososoro hene. Papa boni mu yemfa na siama no. On the boss boss ase. Wiase tumi nyina ene dia. Bifani Allah ebisi eli. Atanyumo wenam God dio chineke mawu. Bisu fani ja oyenyame. Adia ko chino ansori a. Hani ebusa no. Oni atemu de wura. Obebua no debi abuye nyina aten baako bra onsisi obia nyame no wana intumi di setwi na mpo nyankopon on kanchem na nwumre amudi ahe fom pempem mampani fu ahodo amudi ahe ani tumi abro nyankopon dia so edu amfo so ne akaya no miri dia jawu so mampo kontonji abo hia kumana na waka sibretu ba kwa amegonga jatani nie emo kaba emo ajo Ewiase Mu Nsem na dusu no ensem dosu po headquarters sunsun san mu den ahemfie ene ha odi kanya ntie yesem fo pani Ali Yaqub yekase on kanti asefo ho ena na wotwe ayekope ne mame krabre e ojamase na watch pepe ana so ato nyame no wasemi na mikum mi na mankwa oye nyame yana mi hunda sanipa kasa den sesini boya no ho ya mesere me wunni me o se ne hwan o se ne hwan komochi no kore so hini mu abia ho na bodam for dan so na num nsuo se no gu nanim ka chem se me yo hini so every so o ano oni ano ya komochi na kore ti santima wura emoji na nwumre woni nkuntu nkanta bo ho
Sedu nyam kase akra makwa ha mentwa emojo nka oman yenhye fa ba sa hodo asani pa gum ka mama yewura komfano chehwa yare for da ho nyina yewura mochre diako prisons akwa condemn for yi iwi de oba aye tafo asiye kani pa besisa nka onka samfa nsensi ni bo se me woni hwan o class ne me o seso ne me esi egu wonum no ehonam ne me sabi kasa nsem fata takuma bi na kasta ya samo mo brika ube yin krampan sabi ukukui o mosusi ebedani krampan oba umpokui sabi utui ebedani nkase ya komochi kowe se di pansa he sabra samale di agro keke kasa di nsesi obo woni hwan ya pa enu ya de nyina Haji Said Ali Yaqub nansi ya not yefo nansi ya owo he ekata ni woko fonka ti asefo ho Said ko aka mene wo ye ko ni sen wadwene ho nipa ya homasoni ahantan nipa so edin sika ya wajapade ya woka ya na sa wodan ya tintesuogu osabe obi odi bia mfanchame tintesuogu ate mbacho sabe him mfanchame him fatu ose na otie tantan wo nyankopon dandan no na oye nipa ende muade kaka ba ko no aka mienu naka huntie so ba se bema fa wiase abobo ni nambasa basa na uko aso de moyen kan kwaje sembiem ni yankwa tuabodo nko na yeti aso de mo enkwaje semnim ni pasa ya na sai mitaka sakramai wabuo wiamunuma oprebu ni padasani ehin fa na odi uti wode koto abani bom wa hin na ugina uko ni fa na uko benkum yesu ya humaso wate Haji Said Ali Yaqub waja nempa ho kama tofo kama ompa tofo kama waja na konya ho bese ya ka butu di ko jan bobo ho kana konya butu ni computer di ko jan ya di abo ho obi anko ho koda samado ho sheshe fom sheshe Said akosha na anyumre na wi akosha ho na fa ne ka anko nimpa on fa anko Bashit nka ho edi nwira keke na agire no Ashitire no nda kwhye fom ho hye ni busa se yenya bibia ho obi anya bibia ho mo fa pikas no market mo fa na shop no kra mo fa am se yenya bibia ho se da bi mo ya sure am se yenya bibia ho nansi yaja Alhaji Said Ali Yaqub ho ye kofie enya reho Nyareho yana makai Alpha Blondy ni mbi otuye Sukaina yana makai Sukaina Fablondy tunyumi mani na Sukaina yana fene Sukaina nanyele otuma abrewei no swakete Alpha Blondy sabi ya na so ya chacha ti na obi ahia no onsem fata ni ma me koto no twene baby bola so baby kra Drawing so bubu ko hwa Alpha Blondy peja akwada ebe fie dware nru ahodio ko ise o enipa chena no mfani ni agro ni ma me si so ya ni ma pani bia no nim no ne nyemye papa no ko hu no ti no bo tere awia tere mali ni Burkina ni Guinea ka se tere ayawia deninga ni feretani fachetena bam sotentai ne jigi ye tere wasi mini na mini eja Marajifo any awia Blondy enyum no nti abro afiri no obo Sukaina nanyele abrandi no ose nana enkonyame nana enkonyame na enche Alpha Blondy mi so me ba sie ho me ba mamodi asiesie machi ka aduane chansuo ka ho na Blondy me ba
na manya ne ntia sɛ asama de hɔ no asama de hɔ awɔ hɔ paa nti misrɛw enwura a de sie wo no gya me kakra me ba me de akata me ho ɛyɛ awura ho sɛm nipa so den ɛnɛ Said Ali Yaqub ɛsɛmfo pani wɔkɔ ɔkyena ɛyɛ hwan ma hwɛ ntimi wate you dacho wate nipa nsɛhwee Uti Ewiase Mu Nsem Nhyira 104.5 FM. Miri dia jawu suma poko ntonji obo hia kuma na wa kasi bretu ba kwa mi gong nie. Jata ni nie. Openi bit na say. No abinye papa. Asemwe papa ne ka kire me osono ya kramoni pani no abinye na obi firi money akubusa no aso pani ei ni pass mesi okọ ade achi ho na to aso o se eye kwa me gong ade achi a no pa no ndi obeto aso tam no so empa ho obekọ o firi money asa akubusa no se pani ei kwa me gong wa firi mo okọ ho na to aso o se eye nkoso keviatia ahomachi na onum obekọ ampa no da so no okọ empa ho no abinye pa dak ne ko buso pani yo so papa ei wa hye nkoma hodo ebem han na adudu so o se afede ayamia afede ayemme me bra so sesem ko ti sa mo be danya na me nkan ti asefo ho ahomachi nim so ra koye fajer ahomachi sorry no kemum fani fajer okoya papa yi tim keja wada ho yakope ne krabre na we no mashia amo ya asore anyumya na mo bompa mo mfre nyame papa ne tiani mu ne ebusan se o papa okọ tumi nyina wo de jawo sami atia efre nyame han na adu no so o se atia nyina de obedi kan peja ne musu okofie o na chino be firi mu sorry zo mu nyenwie when the tiwa na se bejun so kanwa no pane to ase ya wi no akodun so no asabe transe won peja ne mu da no afrim imam tiwa no hwana eya eden a na imam so wi no akohia adwa no akodun so no asan wi no abe transe sanse wase wo abedi ka peja mu akofie una du so bewu nipa suro wu ohwe mu din no sere ye wase won se mu nyina mu suro wu se mu suro wu mbam se ai ase papa wa mfa tumi na nyame nyankopon na tumi nyina ya ne dia ona boss ro bo asase muni manyina ona yeye ona kumo ne mankwa obi a nsori nko ya o mani hu ancho ani wu obi a sori ko de baby sana nyankopon ya nyima wo beton so go asase so nyane yen da tian kwa matemu da no na wona nyinie sa tem dani babia nyankopon kwa ni babia o ya tada da mo ka monte so bi kan se nyankopon ni babia nyankopon ni hwan se nyankopon ni ho wo so beton so gu asase so nyane o se de odia no ba ya fifi no to bi so say ye pa na ye nyane ye hwan nyane ye o si mi twede mpo nyankopon mi no na se tem dani ho nyankopon ni ho ena mu nyina mu jamanim be bu obia aten se de se na fata abramin sisi obia nyame no onyankopon obo so to so baako enso enchena me ko Jonathan so yakodi ngomo Dr. Pasoneta Transit ufri first heaven ko second heaven 500 years na ochu ko second heaven so a first heaven no ohun say ring kito ehya wonsansa na ehun kiti ufri second ko third 500 years yatutum sa baako 7 bia 500 years ne demu nyame no kwasi boni ngongo kanyankopon tire be ewu fufu ananka abrofin ngomodu ho nyame no wate asanu nyankopon bi nyankopon o describe nyankopon true na fekeke na ehu na ogen kan books ahodo na describe angel Gabriel na Michael bafu Gabriel na Michael asene taban baako obi mu abese hanen kran toto so bese de ho
Bebe woni say pre no akosra ba say 1 billion times. Na Nyankopon boss age bani mark away ono kasa o te say sa nyame na wallahi ne diagoro mi do nyame na din diagoro sa Nyankopon no obenya yin. Nyame no ya enyini owu nkakra owu so da chi an nyina beko anamonsia da homan enso nipa yin sakraye boni ahye ma kunsun makayo baisam ahonya nanti chicha mebra ho Chamenka Allah Said Ali Yaqub ojina na nko hwe yen na opejanza na wachian na okori ni shum na asabe trase ene Said na ko form the Said ko ene wie ya yakosie no aka me no mienu yakɔ ne sen sani yakɔ no enguma ho kyerɛ mu a Nyankopɔn beseni awia ebra aban twotwo no bebom se pa ko je Nyankopɔn anim wa seni awia ba ya pampa mu na ahye ye fifiri be se de de nu so mu yasan pagya wa finsuo no fifiri nko a ho ba kyerɛ wie oso de be fa de ho adie oni abranti a oba ka kye ne se eno bema beseni nko ba adwaman so Nyankopɔn ti menye saa be fa ho adi kakra bi nyame no no na jomamo aye fo emani mema yanwari bio mema ni ma eba se aboa kraman ko fa de yonkum aboa kraman wo kraman dog share ko fa de yonku bema Ewiase nse nipa women na ehye mani ma ware mema ni mema dida aso dia sha asase suma Miri dia jawu suma poko ntunchi abo hia kumana na waka sibiriti ba kwa migon jatani nie esa mo nyina ajo enu apami ya de nyina ya ofa Alhaji Said Ali Yaqub wache ofia yepa nyina ebeto no esa mo fo pani same ka sayon kanti asefo ho ano na watwe ne ekosie ni mame no anti asempa se Alhaji hundudu nkakra bi ne koto konfano chara sabia wansa mafie te esa mo fo pani Alhaji Said Ali Yaqub akopani krabre na mi aduma ko sele ya na eko jamase e de na do ano na eyi no akohye so te twen safa do fonyina se wo do Nhyira so do Love FM ni multimedia multi TV asempa hate jese jumako ne do sunye pa be kan ho jamase na bia anya kama Alhaji Said Ali Yaqub tamrifa die enkoso mwakaba lego mejo so what to say no kreni nyame de go ne ayayre ho na me de meka ne se de go de ato ye papa pani onum nyamfo Saidi ye nyine betimi ato ye o na me bisa se da be na me so ebeto me ukoni ye obi ayi anu aye ohun ayi ye ka ye ken de go watu fu bebre na ye misa ye tiefo se udi ba bi hu fa da na honfa na won sa kire mfiri akwan bone ho de go obi krati se wutu no fofa wuo no okopanyum bi atiu atu obi no ebetimi ato wonso na de go ya na mbisa sentimi kra no ekwan be na mefa so a menso mekro so hu obi die obehu ayese ka kwanhia obi die obehu ayese okwai azabia ba okwai wa ama didim ya no abisa sentime ekwan be na mefa so a meko na wabisa se ehimfa kra na wu a de go okọ anu si asem kesi o samre na uchire mu yatam shabu yatam esuo yatam wei yatam pikas emu no ye jan wo ho kra no na so nhye ne mu na kra no ekọ hin de go bra ye bre heaven ti na ye nyina ye bre se wutie me na nya heaven ti na wo bra ene ye gya hia ni dikopeska duro beje no mu di de na mum heaven ti obi boy dwama osu mobi edi jabe yono obi tie yan be ya dokro no obewu no akobo nsam gem me de gon me kone ye obi ya me hu ayi ankasa me ya me hu ayi na me de ene me kra boto na me wura ho opani metimi akansi studio ase ne toso na mako edunson na mbeka motimi dia abusuakoe hu na ni maso ka kire me wo se be ma ha na waba no eye radio mu university ti waba no me so afumso bia me hu bia me ka kire wo de gon
papa me ba ha mle kuma bi no odimi ko school ya me want it ohumi anu aboma beti na nchi anso de wo beti na ya wota achia na me de papa no meka se nyame mfa ne kra nsie yi na me yimpa se de go ukọ ni se no ya na ye bisa se ude manu ja hwan de go enkwala no timi de mesre se nyame nyi buafo ma ne ma omo awonto atoaso na wakire do sei ne papa yem na doyem ye bisa se Abraham oyema afoforo no ya adoye eso nyame ani nyame tumi hira woni na wonto atoaso nyina David ofiri Abraham abusuam Yesu Kristo ofiri Abraham abusuam edidagon bi yimpa ese ye papa ya de nyina Said nyame onyi hwesofo papa emma ne ma na nyame hira na sefo nyina wodo a wode bedo multimedia adwumakuo adwumafo ene wona obafiade won haw ebetu yanim dagon sentwefo wo ga na nyina hwade o enye multimedia adwumakuo nkwa dodo na nsem chese papa iso ne so ema wo mo abre oti Israel FM Live FM ha woda no agede en onna uti se news bi afra to form na ye current ya wo bi ante ya na ye nsa no adwuma etimi de dagon sentwefo wo wiase ga na nyina ne ahwade na mesre se nyame omfa ne kransie yi na ya ne duru babu ono mu a ya na media mebisa se dagon on 7 prebiasa yegusu abo bra no bidie na ya mbisa se mewu a mede me makra eja hwan chese ye onwumbo se owumafo enna hwan na wu ama no obi nwumwase owu a mewu kra nya me ya ebia na me koi manya ni papa kra ni made o sika kakra bi kra ma bra pem ama me ma no ono de be no yi bi mpa ye se awurade so ye nyame anu afre me na me nyi aduro me nko obosom so da awurade me yi mpa ye se yi boafo ema ye wura Said ne ma ne abusua na dagon nukre ni nyame anim ene maboto mfie aduonum nso maboto bituodi na meka se na papa nsem anu o ka de hye me nkran na wo ka de agya me ho ana se na o ka se oni okura me mfa hye me tirim se multimedia adwuma kuyi eyen sentwe adwuma no university obi ne wonya yi ofie ha na ware ofie ha na asemato ofie Said ankobi odonipa papa nukre ni nyame anim wo do na onim we ya asese me mfa ntwam no pa asese mpa wasi opani bi na okoji adopa wabre sikanzo nyamani bi kaka kituwa bi no wie na o chance na ogina home oti hwa na anavu twam o se danfo adesign no se ye o se we de nyame pa ene obawie o se yankopon pompo ndamba wie e wona am de kai no masri kaka ya ne duru babu a de gon ya mfa bi anye se de abehu ase wonso de ahoma mfoni a etwagu ewo YouTube and Facebook no we ye bra ekosie ni mame ewo jamase no na ho dendende mu amohwe amohu no na ho dendende alaji na shane shet kama wonam dwemu okoi sibam tinkozo mitio ti de gon me de me koso akase papa yi nukure ni nyame ani me de minim se sa amre nyame obia bewu ase o me koda Abraham kukum minim se sa amre papa no wanya trabia papa bi chese de wo si doni pa no obi tie yen chese ne hwinu mu bon no ono ane makra no de go oni doma wo mu na watrema konkrofo maso woni doma na busua na atra kwa abonten woni doma na dwumaefo de go si ebie awmana tum sensentwefo nko a ye wa santemem ne Ghana memu mfre na komu ni papa enwa danse a kensentwefo obika papa ne wodo chese wona oba ha ebedi dwa wadwaton de omde ba ha nyina chese panimfo de dadwuma kwa wodo ni nyina no nyina ba obi bona ni se na osu de gon ya kra no sabi ntete a ya je ntini ye nyina yatimi kasa ke nyina no sabi kadane nisuo me kasa nyina otumi se nisuo atata me na me de ana de me kan se eduru ba bi wonu ma nyame de ma onu ana eji na nanke de enke osusu bi susu ma nyame anke be kasa Yewura Said ko ma ne nche kakra na de wo kire nyina wa nkire anwi o dagon wa nkire anwi nukre ni nyame anim papa no wa ma me wura ho ankasa me ba ha nya bredi kan dagon mahunu na Israel FM Live FM multimedia abusuakuo no na wa makom no mi wie
school ana me ba say o ma me correspondent to ojo so the go man mo ka tell me yeah be wo say u free school ma ba foforo ne de aha no nye aha na wo so ye adwuma na mum wunya story bia wo dwo so a frɛ me na fama me kan se de wo kan afidie so the go me say papa no e me fa ntetie mu a be se mfie mienu enam ne so ansana minya Fox FM akọ report enam ne so didi mu a unya ba bi kra na abeko timi ka se ha de etwen kakra etimi bedura no no so afam se eh me ben me sa be hia ne de go me anka sama hwrade san papia akosua ade mununkumu ene na akua mo abra mfresi e ba no ahwe obi en mai bosa mam hwe YouTube and Facebook na Facebook aye Nhyira 104.5 FM and YouTube aye Nhyira TV and etwagu no aya arehosem efia no pena aye din Blampani for chance ofusum kakrama no akwesi ba na efia essence mampom din obia boto obia ko bia sha oti nishu aya arehosem menkwa jesu ansana masisi monmako Jonat Herbal Center Naje ambofo makwaba kwame de gom na umpom ti say adomuni ahweye mi na adaroma onso otene say kwame ene munua mapoto ne ededikai alaji Ali Yaqub already young bon for the crancie pa ene ensemasi efia no kwame ahomtie because tamu a convoy ne de amune ba no kwame obiara ofia wanti nisuo me ne kurasi emra convoy moto no die animu a emu no eba ebe wura multimedia ha no kwame Jesus Christ se ni pa yense hwe kwame de me yan se na otwene enura eye kosiada na ye nyina wo jamase ane ma me afiri mu a because the deputy Roger Police Commander baby Roger PRO Mr. Gode ahianwo o baby okay so me YouTube ni Facebook na konya na ya kan butu no na konya o mo ba ya o be hwe se na je o hwe na konya ni ya kan butu no ni computer na di konya ya kan konya abutu intima mo Facebook ni YouTube mbetuma kwa makọ hwe konya na wote so no ya kan butu edi konya ba ho e computer na di konya ba ho ese obianse fata so trans sei kese kabutu kakra na yento pa me yemfa we enye ensem glaso kakra ben kasem sa na obi abekono sei we yina ba te office sa na yi abekono busanse wo de okọ ne sei kwa me yema multimedia adwuma ne nyina damne fa due kese yepe na ye research bi che say editor na say osemfo pani a waya adwuma multimedia cha Ali Yaqub papa kwa me onim say Ewiase Mu Nsem no ye twere story ye so ye news ene wo bra program ye news ba wo ye story say pe na wa kase mu fa story na me edit na say box na Ewiase Mu Nsem story dey bodua ya busom sam dey se bi ehu dey kai wo dey we dey say bu fa ma me okay monsa manya wanya atwera kwa ma me ko edit wa fa red pen kwa me obetwetwera bana me na makuma gira so sei asemu e mo so na makuma gira soro eso se na papa no ye nti oba ye no gare se be ya ye adwuma na ye nyama na bia e wa adwuma ye no obon ho modin ye no nyagopo ho fa na busua ne ma ani multimedia adwuma ni nyina ojaya de kasia adwuma ura ko chum adwuma keti ya mwadwuna nyumre keti wabre adwuma panimfo nyina Jimmy Agra Samson Ado ya Germanja efo Jim Agla program manager Kukuseku na pe apuzo ubodi obayira kwame ubukazo bubodi mama efe amano kwame obia adofo nyina Nyankopon hya mo mfi miamia hodo adwumaku ahodom edo stage sa hodo mba Nyankopon hya mo nyina ma kyedo papa ma kyedo Nyankopon hya mo French forecast bi am say last screen vient le moment de s'asseoir quand on connaît l'utilité de fesses c'est même si au chance ne mu say tu ho on faso kwame enti ye dawrade ase de ambe bia ye me de ya na mtaka se obi ko obi ya se obi twa adwadwo a nyese bia waboda mu wona hunu oyo because ura saidi ko na menso ura saidi ko na menso se me yare adadem me kunye kan kwanhia ana me ko ede na menso mako awrade adom oni okono moko na wonso o ko ne sei
Kwame na oka mo kyerasem me kai se be 1 week ni me ko mo kyere Kwame me do Nyankopon se obia nya obia emra samale no me nsawuli so obehunu a obi o ma me o se me hwe na me nua bi o London ne wura ni nua wura me ko hwe na Charles o se me kyere me de kai Kwame nipa ni go so ko kyere o de wo he obia nya obia o ya ko so ofia na foni na etwa gu no ntima mo Facebook and YouTube me hwe bi obia nya obia ya ko so ofia mu as yeah friend say Abramovich sales manager ana chiwa sana waya dia and afi DJ Apuzo and general manager effort Jim Agla nimpani fa hodio Kwame enti pictures ni gusua everly our YouTube and Facebook make us Facebook Nhyira 104.5 FM and YouTube Nhyira TV omodi an hwa Facebook say like and share na nyina dia akosui e chiri evre and I'm happy Kwame yenkoso ni tutu yonfo said the Jonathan naso owi a ba beto aso mate said say yenye tam kopem tam na ya hye ni nimni nyina mate nti be jama Jonathan na beto aso na chiri no e de wa chiri bia no atiefo ni ahwefo mo hwe ni nyina mo koso na mo ntiro mo hwe na je ampofo me da se What do we say when we lose a loved one? We say inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. What is the meaning of what I just said? It means we all actually do belong to Allah and we're all going to go back to Him. Not just the one who passed away, but all of us are going to go there. It's a reminder to all of us to say, I'm also going there. That's what we actually say when someone passes away. Yeah, by my fast chewa hono so de kakra FM. Say when we lose a loved one, we say inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. What is the meaning of what I just said? It means we all actually do belong to Allah and we're all going to go back to Him. Not just the one who passed away, but all of us are going to go there. It's a reminder to all of us to say, I'm also going there. That's what we actually say when someone passes away. Medase we Mufti Menk Madru Jonathan Herbal Center many bedin komo sima bako edu ewia na fe ya to so Ewiase Mu Nsem so Nhyira 104.5 FM. Dr. Pastor Nate Mwakwaba. Yeah, muda. Dr. na ohun ti say. Me hu ye pa. Yo, do abetoni oma mayeba sa. Ebi say mi kai say mra na mu amekum ho no no. Mini yenu abema Asia otumfu bebre say Jonathan ma hu say we abrantie sabi we hoho waba kumasia amre bia tubo ase ne tambia modi asubede obebe Nhyira na ebeboa wo entimini nu eta edi nkomo pa na emra Nyankopon nam na do nsu mu ba ha nsu no mebetimi nu a na ewo ha enti na ansa ya metu kwami se na anu nkwa ne na wotwe me ba no say doctor wa ba na mesian say na no frashe mi oba de modian say obekoso ayiri hu na fe ya advert nyina de edi kan wadwuma na be ma wadwuma na akoso hu na du ba na mesi sister Josephine na de mi ba no say mi ni eja wosunye ba ko no ntimi mo me no promote mi yi na Jonathan de onimi say mi tititi nipa na mesi da geti anu ha na ye kasaye enti in fact mi ba ya mbeti asem we no amere ho bebre na ma hu say Ewiase se no sika no Ewiase ye wo no Nyankopon guto na ema nkwa
unipa etimankwa enti yemfa yenua bema yi sebi fra nyame afra nu yemfanya adesuan bebre se ewo se ye wa asase su no yehwe ehujie yehwe enkomodi obitimi giro meneme mekai se agawusu kansen bi efa konfobia no wabinye sane papa su kansen bi kire misa na yin papa o se wo ko baabi ne papa di sakrai eko krasa apostle America no so otu kwan ko baabi na ko tu konfo no kofo no chene so man ponchi miensan o kire sika radio station Zura FM Alpha radio station for Biblis omu nyina e wa ha omu so omaj atia tu se kwesiada nyankopo aduma nondu no omu nyina e wa ha na echire no se bia buso fo no etina se na se bia ehise foforo esan ba mubo mama ni a eye ni sisi je mubo mama ni on beba ansa ni yin time na so na ye nya ba the support ti omu se ye mama ni no mbese ejina so ebumu fi akra ene bedu ano peye ombesa akọ ana nenso ejuma kakra ye obo ko prepare edi abani si se ene si a esi eni ni ye kakra ye ombesa omo ko esi so na eba ni ti omba faso asre kwan na ko omo ko ti fonsi asre kwan na ko ni na kupo aduma e fi aga ni na ko si aga ni na ye wa ha ansa na eye ni ka ti grab the fonsi How do I got it? Ah, okay. I mean, my chocolate, my pizza. Hey, yes, no. And no, the rest is sure can't be picked to be like now. Yes. Okay. Yeah. So we started the journey from the mortuary. We've been able to do what the Muslim custom demands. We've buried our father, our brother, and everything. And we are now heading out of the family house. In fact, it has been good. This memory will stay with us forever. We thank everybody, all those who poured in sympathies for us, all those who were able to join us to mourn and bury our brother. We thank them so much. The funeral or the adua is scheduled for Sunday. And so Sunday we'll perform the Muslim adua for our father, and then we'll say farewell. Thank you.
Kapsul Balhassan. Please tell us about Alaji. Well, Alaji is such a great person. I think the family of, in quote, multimedia, they know much about Said Ali Yaqub more than even I do, even though he's a brother. I think he's a dedicated person, team player. He advises a lot of young people, especially the Muslims youth who are trying to become very good journalists in future. I think Said was always with them. He has been advising them. All the Muslim community, there is no any Muslim activity in Ashanti region here that you won't see Said Ali Yaqub over there. So I think we've lost a very, very great gem. And then really multimedia too have shown that they are really, 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 because they've shown love to the family, the friends of Said Ali Yaqub all over. I think with time multimedia, they've done a lot. We've lost a great gem. Thank you. Alaji is a brother, he's a father. Me for one, Alaji Shola, I take my inspiration from Alaji. I got into journalism because of Alaji. He advised. Alaji is a team player. He's somebody, if you come to him with a problem, he teaches you how to solve a problem. He never solve it for you. He teaches you how to solve it. And I think we've really lost a great person. Alaji, may his soul rest in peace. Thank you. Oh, yeah. Vale. Vale. So if, for instance, there's breaking news, we to know, we have to know, we look cool,
So trying to know. de hia dansedie ye hia nkoso ye hia se bebia bedu bia nipa bebo ye din asa se nipa ye nyi hwi wasase so bra na se na eti bia no ye nu trans ne hihye no nia wo pe ne nia memi pe no eni be giro na dia son yare ye nya homaso yare semo oba ne papa ba doctor the we also kasa no ma won se titi kasa no ana na wo kasa no because me hu se me ba se no is for Jimmy first wo na me ba wa nim no ni me bom paye na ni me kasa ye anse no ma me call lab okra de unse mi che ho mbate no ewo panipa oni mi kasa bebre sana mesmo mani agenti no ma unse sana bo so be bakra ni ma me dia dance wa sana ye hu ye hwe no no ma ni pressure no a ekoso no amane akofom kra eti onua bi a wote yemra so fa wo haw ne wodadwen etumi camera junat na so nya bedu junat aso no betu mo papa mo nua bema mo wafase no a rade be fa me so aboa no wanya Nhyira ahye rade enuonyam kuma se wa santasi bofuedu ofi sofwe bene bofuedu fi sofwe beneza junction no a junction e to aso no e ho ene yewo ofi bibiti se ba kwa enso no ba uta bofuedu kro no pe kache meti no se ubesi wo wusu ansa junction enu wo nifa ofi kro mu su no ba e wo benkum fi aso no ba wo nifa usi ya efie 1 2 3 e ho na Junateba clinic wo bra na choda ponya ko be fa yenso aboa na wo ha obi a ka be yi we fi aso ana ha
bi a ka begu wani ase no ana ha bi a ka betete wo no twira panyabo fa so aboa ma yinhyira ahye eboade anuonyam ya number no biom ya sorry 0244 87 43 41 0244 87 43 41 0201 99 another 99 55 0201 99 another 99 55 and 0541 52 60 01 0541 52 60 01 the number me send you know the last one WhatsApp number to be our friend bia no you betimi anywhere kasa bra na rade be file so aboa ma how bia obonefa shamo no etimi afi wosu na wa yinhyira me sorry me ma inhyira fo nyina yako eni matimi dia fo nyina yako ni yema nyina nya nipa ba ko na hwe ade yema nyina hwe ade yako so ani yema mpa ye se ebi emesi biom sasa wusu de be fe ye pam no na yetimi aye ba ko abone ye ba ho ban ye hwe ahu ye e wa setrem ni ye fa bebia ye fa nunyama asafo awurade no na wiase de bebia ope na odi wiase ye nyame enhyira abusia ene etifo omutie enhyira afa nyamitia miami ma Dr. Dan ene madwuma ye fo nyane mi de me nyina me da etifo nyina ase Dr. Pastor Nate yensu da CP Uchi Ewiase Mu Nsem ewonsha 104.5 FM and young kone gidigidi sanse esamu for penny Alhaji Said Ali Yaqub Sama yakasa yon kati asefo nti eho nkomo ne egusua yedi mo fa asabra che wan so man se ba ko na fe mi kwa ahoma no so me ba fe asem ba ko fia e de betudwa ansana sorry so je wa mo kwaba eja lafia lawo na ho ti sei lafia lawo abusua fo nyina ho ye oh alhamdulillah de nyankopon ase opeso yi house no go na nyumre pa papa nya sanki so bende yinti wa bende yo ne na ya kase salamu alaikum ba musamman ganan da zamu yi ba mutuwan gade ya ba mu mamaki amma abinda Allah yake so yake yi Allah shi yake bayar shi kuma yake da iko ya karbi shi sa family the loved ones the fans Alhaji Said Yakubu abinda zamu ga ya muku kaman kowa ya samu hankuri don Allah shi yake da iko shi ya san abinda yake da kyau yake muna mu da muna son Alhaji ya zauna da mu tafira mu ta yin wasa amma ba abinda muke so Allah ke so ba abinda Allah yake so shi yake yi shi yasa family duka abinda zamu fadi musu kamar ubangiji Allah ya duba su Allah kuma ya ba ku hankuri kukanku mun san kukanku don mu multimedia ma ba yi zai bane ban tama ku shi yasa Allah dai ya ba shi zauna mai kyau Allah ya kiyaye mishi Allah ya ji kanshi Allah kuma ya bar waharan shi kai yayi banza abinda yazo duniyan ga duka ubangijin Allah ya duba shi ya ba shi zama mai kyau Allah ya kiyaye mu kowa Allah ya duba mu kowa salamu alaikum wa alaikum salam yanko ahmano so enkodi komo kakra na ba fe asemba ko ewara edina tudwa na nyina ya bobo o Ewiase Mu Nsem so 104.5 FM 0320835881 8358 8584 Hello 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 83581 83582 83583 83584 Hello Ibacho udina okasafre he ayimele mi che onu etia fo nya ye je sir wa di nya Robert from Bidi Brown aponta isa ga de inta se azi ewra ho ndama ntumi nkase bebre idogo o mo ne nya me yegina me da su yenso da CP Hello 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 Dagon Ibacho udina okasafre he ayo mi nya no kuna kasefi game so number 1 Padaro maitio Dagon numere dia no kwanya mienum ni ina yura ho papa oh ina me peno yenti na me on falinti Abraham kukumai no mande pana ko mun nyame Hale ya tell me wa fa si o patrol and service patrol ofa patrol dia benio I'm in Stanley or Ashtown Leo
na mo so tie over time say the mad better deliverance radio ono so tie over na Miss B Mr. Michael Angwan Mr. Samuel na mo send me message a cheso mo nyina mo rawo da gon o she program na so ka simbi obi no na me wo no ya hwan sebi atale a wo share na no pa no so wa nkata na abawro kura ukoda wa na abawro no da gon wo kura no wonimu etimi de me ka chi ni feda sani bia ne say Jesus maya battery so because papa yi oba modjuma mu ho anopa oba beto no eturo bia mitimi tumoto hwum ko adwo so akire wa anajo me ba na me fe modjuma mu o say me ba so sister program so a obeba no da so to wo ye adwuma because me wura honom na no ne first person me ko ne nchen but ene on can't as for okusi o maame Sunday na no so afrim intimidate the make a change pada sani bia ne say yemre ho ase papa no so no obeyi bi okọ ne man ne abusafo agya o mu akire no ye ma o mo shedding ya nka say so no yesu e ma ye o mo shedding because me na ke edu Nigeria eni ya tie program media station we no ye ma nyina ho shedding pa dogon Pato ko nka mo na modwumawura Mr. Kwasichum nankopon mo shedding why amen Pato nyakopon unsha onso hale Hello, Kondoji. Mbacha udina kacha frehe. Oh, Kondoji. Jakwanfori. Kondoji mabutu. Nhyira. Yanukura minibi. Alaji die. Kwa sa pa ho a, mimi asubia bo na me na wo ngoso. Ukwara na otida. Mimi kuma. Otwania ogoso onzo so. Be ne num ni dua bo kunu wiram. Ya, ukwara we ni bedi na otida wa paja. Me na me di na de nso ne ba so wo tungu so etina ye na otida ya meko. Na alaji die kwa nya ba tuma kire kura atede. Efiri na ba tum sem kaza mi kire do ano. Kondoji, masu wo dem ta mi wu de maka. Kondoji, ma alaji bi sha ko nyina ya ko ni share from nyina so ya ko. Kondoji ade ato ye ni papa. You atu ye ni emenka ho. Medase. Hale. Hello, the gong. Mbacha udina okasa frehe. Midiani Abdul Razak mikase fra guna kofu. Yo, Abdul Razak mbacha etia. Yo, we die eye yinia kremuni nyankopon omba na bushi afu nyina da shedding. Na de meka no se wonu so wa free mu nyankopon omma no da bia pa. E na yen kremufu nso se obi firi mu a de eye kan de se nyame na ato ne nsafre no because yen fan ko hye eniema bia. Enti de beka ne se nyankopon onna oma ono na odie enti nyankopon oma ne dabrepa ye ma na busuafo nyina shedding. Salamu alaikum. Alaikum salam. What do we say when we lose a loved one? We say inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hello. Okay. Kwame Mako, original Nigeria. Over Megaho. Because I am a friend, my man, Queen, my old team, and my no, the mamma. You see the mamma, Cana, the punch. And I am so for you, so for you, the lion, and I only not so for you. The question I'm making now is a didn't between every man who will be able to offer an acquire having produce. The papa got to see no ever scream. But I told her, Ma, what is your ma? If I don't say, there is a bet, so I didn't need a man. The may say, no, and say, you are collecting and every you have paid for me in a Huyako. Over, Yankopon come on, and Raho, but I should be. Miss Medase, Hello. Hello, Dago. Jatanini, Pacha Udina, Casafa. We the great man, Pierce Maker. You Casafras and Tibaquai. What are my 8 years? No, up home today. Microcrem. Yeah, Dago, and I had to renew. You mentioned Yako. Cause Baquadi, Abotopa, sir. Unipa or Bois, multimedia say, Nabi Visa of films in a Hajinipa. Yes, sir, you am putting for a woman shedding. Yenina to chair because I had to renew. Abusafo so me mo nyina yako be kwa me nyina so mamo yako na me nshiramo onsha so hale salam alaikum wa alaikum salam Dago Jatani good evening Pacho from Idris Mukasa fresh sonana yo mpacho etia lala Dago ala yakao ayin bread ye ro papa
to make you some people say yes and yet there. Allergy, and woman baby panda, and woman baby panda, and born now in born and bank, and in my bush of phone now, but three, and in India, the go, and Yamoha. All right, that's it. Yo, young funny in Siwa na incha home na yambeto aso. Asan be impacho e be semwa. Asan nka yomodia ye yo fa yenua ya de nyina Alhaji Ali Yaqub. Yenajia ma fini kona wie na nso se fatase ye adwuma obende. Radio as ahemfie no yetumenye as a police station yetumenye ese ye adwuma. Sanse ya powerful. Iti ya umanyim sisi ya bayisem mebe dagono so sisi ya mebe yes story anatomy pa mo sisi koso yesi obi bayifo no timani mape na enekweso bayifo obati nkomo sisi ya Ewiase Mu Nsem so Nhyira 104.5 FM na etwa ho ba mamo Facebook ni YouTube no mbehu ade bi Ewiase Mu Nsem adwumadi ya de commenting so no de so amakom no ehun se na natogbe kednakpo pamodin akun oba bi esanyane no sa video ibe ya chem o YouTube and Facebook ti samre betumi akono akohwe bi ehu ye pa oni akugudura wontumi hwe se o de sika wo ba ye matu ne nsuno no hwe ba iso di no ne siesim no owe moja tatatata anya asem ketwa se wuru ahodo egu no so de wo nyina ka ho na ehu ye pa mema nyina dwane nti ye be ya chem o YouTube and Facebook o dia o hwa na wa like yo no wa share no bi anya bi na idiot for me because I for Joseph Mensa prophet Ofia onso wi abai se me obedago na so ntia kwedi Don Richie ebeyi sa video no o shase kra eyisisi a shase e YouTube and Facebook nti o Facebook mo dey like na share no bia ne bi no hwe ebra e kwa makom Ewiase Mu Nsem na nya asem ketwa togbe mo dey de sekan wo bayem etu ne nsu nyina gu ye de sisi mawi esanya ne oba no ene ebeyi achem sisi a wi yotum kan ko bi o YouTube and Facebook mi twa umra na fe yemfa ensem no eni muntu a wuti Ewiase Mu Nsem je fa mi kwa mi gong say malaria fever wadura ne nyadua
Me de Esther Mensa. Esther Mensa edi mfie sɛn? Anya 40 years. Mfie aduanan. Esther, e pa cho ware? E pa cho han. E ma sɛ no watimi yagu Esther? Pa cho ma 05. Oda so ware? E pa cho han. Okrom ne he? Atuma ko fodua. Adwuma be na wo ye Esther? E pa cho me ya aduane ton. Ade aduane? Me ka banku me wo fufu. Banku fufu. Na mutu. Na nkwa ben. Bua metimi ya nkate to bo so na ya be. Number na ado yo. Pa cho me ko ton tintini na ma ta akokɔ nso aka ho. Ko bi okɔ so ni pate na mo ho yeze oni sika o ko tu na ma bi ni ho no afa ne ho adi. Ne nyina aye. E pa cho okrom ne ho a. E pa cho ha. Ho na ma me fili ho na papa fili. Na so be na okɔ. E pa cho me ko Christ in you. That's right. Christ in you. Christ in me. Ne nyina aye. Jumiri atu ni Ewiase Mu Nsem ya dia utie. E pa cho de. Untie bi da. Me ni radio te ya me ntie bi. Obi aye choba pa ni radio. Ne ka se mempani e Jessica be da ti no akoji bi. Ye no ya tie bi wate. That's right. Anwumre yi. Anwumre de bako. Ase ne ukwela be ni na atwe miensa. Ma ye aduane esi ho a me beton. Ti me ton aduane na me te se edurache akora bi wo kwa no ho. Awa akora no ebubo abaifo din na wabo machili ba miensa din. Machili ba miensa ne ba. E fle ni dweli ne ba vela na akora no bo ni din. Nti obo ni din no na yebusa vela ne se ya mpase wa ye baifo na akora no ti ho. Ti ancha akora ni hu se akora no obubo ba yi no ebetwa mu wo abontene ho. Na dweli fle ne se ma bana bla. Ti ma bla ne ba ye no na yete benchi si wo ho. Na yebusa ne se vel ma bana vela se ba yi una de ma no no kura se na de ma no akora ne se nyon ne de ma vela no na vela no woni ba yi dada na nyon ne de ma no ti aka se no na fe na vela no abubo bo nkrofo din awokrom ho se we ya baifo me wo hobi wa momi din ti me de minim se aja me de menka ho nti adi ba juada no ma ya aduane na me se me koma me nu adwili bi afa me koma na aduane ne bi no ohun mia no asole aduane anam se na adwili da bia me blewa aduane ma wudi me aduane me yeton siso no abi na wudi edi ntina na me de aduane blewa wudwane se na menim se akora na ka kire ne se me ya baifo me so menim se na tene ho nyina me so de me ntehwe enti ho nam se ena se ade am de bekwa koto me so wanim na me ko me so ha ho timde tu na nim ana me hu se kwansini dwili ni vela na eba to mu ba ya na me so abusa vela ne se vela no kura pa se me fia ya baifo wasi wa ya baifo no se next time so wasi next time ya baifo to waka sa na me bona sum ti me bona sum no ma me se sa dia vela no me se me nko anu mu ko ye ti je ne se atene kurom ho nyina ese aduana me ye nyina akra na gu adwuma no me so nim se me nya baifo na me dia ba se madawlo ma mu hwehwe ma me enda go no so yanhwem me ba cha udi ni bio Esther Mensa asem si da ben isi ukele be ni na atwe mensa me shedam nko a akoda dochi no se fen sai Vera me ba cha Vera akoda wodi mfie sai ba 13 years mfie dumiensa why na ofu nete no ma me nete na wo se adrochi no won etimi dago no so ma adrochi no me kura me ntimi hu ade kuro dia beti ya nse yasi akura ne se vela ne ye baifo e ba wo se o ti se adrochi no ma bana no na meti se adrochi na wo bubu abaifo ni din o ma bra na adrochi no e wo kwan ho lolo kwan mu fie won kramudan ho ma bra so di mfie sai ma bra no ba 10 years akula mfie du no ese adrochi no wo bo vela ni din ne no sofo na ma adrochi no na se konfo yesi akura ne da ho nipa wone ne ti no ti akura ne da ho nti woda ho ne wokasa nam se memfa ne mabia me di bi ba ya nche nti wone me papa kuma ayile ne tie nti eya sa ne ase ne baba ya ba ko nso yale ye frɛ ne maame ya ena nti ade che no mu busa ne se ma bena na ho na o mu se fa ne bla wo se wo fa ne ma no no se wo ne yesi me fa wo mla na eno se ho na se fa ne bla no se vela ene wo ba fia ene se yemfa wo mla wahu nti hwan na akura no ba ye no beka se ma bla ne se wo ye baifo ene ye fly ma bla ne busa no meti hobi ma bla ne wo hobi ene akura no mu bo bokrom ho abaifo ni bidia ene me de meton maduane wie nti meton maduane wie na me ko fi
Ave minim dia ko se na atene ho se akra na bomidi na mesmente. Nti a kire mete se wo se me ye baifuo no. Me ko busa akra na akra nse an me ye baifuo. Ti asemisi na jo na se wia. Asam no esi anopa no na si ye. Kese ma bla no wada. Ma bla Oi na ofu na te. Woni no opa na te o ma me kra do ni ho. Oni na ofu na te. Otu obi nchen. Ngasi akwa na da. Woni muni ni nyina na da anajo. Anajo na asemisi ye. Anajo na akra no e kasa na. Nem no kasa me fa bi ma. Me di ba nche. Me fa bi ma. Munyame. Ano mu busa no ti ade che mbusa no se o mu se yemfa wo maame ya amela ano se na me ma ya ode o mu se family ano se maame ya ne hwan maame ya no se me nua no me papa achiri baba mi ensa na ne ba no ono so de mfie sai ande aba panimu wo che we ne kula bije be sai ba 20 years na 22 years maame ya no mfie be 20 nti ade che na akwa no bobodin ebusa na o se me mfa maame ya amela ho na se Você vela ne obefia ne si wonfa maame ya ne mela ti omo chini transa na okan ese na edronche no dabi edronche no di se na jo na okamu nsem ese mfa we mra nti ade chi ye na akra ne ba ye fra akra ne ba ye no ene ebusa maabla ne se vela se maabla wo na ade ba ye ni ma no na kura se wo na ade ma no na akra maabla ne se nyo na de ma vela no na vela no wo ne ba ye dada ti nyo na de ma no wo no mu je chinye se ya na me de me jaye na me de mkoto medua me to medua ne wie na me kodai ti adi be ko be 4 days as 5 days afa na meti se akra ne se me so me ye baifo ni bi nti asem se ne ya mu wande se bo bi ho ya mom di meti obi akra na wo ka na nu asem na ma abla no wo em na wo ka sa ansem se hwan ne wo na dwuli ni wo ho ana me nua we nsu wo ho o kan sem nyina wie o kan sem nyina mo ya nti se bo di wa mom di na o chi se chi be 4 days na akra no be ka se me nsu me ye baifo akwada ben vela no o ka kire hwan so be kan kire ana me ka se me di aduane ne kwama akra me no aduane a me kwama akra ne maame ne bi ti me duru ho na maame ne hu mia na wadwane nti se na akra na ka che me ye baifo na che se baifo aduane de woni vela maame no me nua no ma chiri ba me ensa no okay nti e sa no na me se na sa de a me nti ase de bia wudi maduane na de na de me di aduane bla wu dwane se me nim se wono so abom ba yi no se ne ba vela ka se wo ye baiko no ka hu bi nti e ya na me se we de me nti ase me de bakwa koto me suwa anim ti me duru me suwa me de tu na nim anu musu pie ho ana me suwa se won pa asam mu ayi bia vela bla ha se nti e no kura se me fia ye baifo se an we baifo next time so ye baifo se an me so me ye baifo ti wo ka sa na me bo na sum ti me bo na sum na ma me fle no ana wo de ne ko ye ti o ka si woni so ye baifo wo ka si manim pray se me ye baifo e ko no ga hu bi me so ni ma de kro vela ne ma bla no mu kire o de bayi ni ma wo mo afa de vela no e maka amianti a wa asisa na no se nya ma bla na de ma no na me maame a wo me no na de bayi ni ma no nti bayi no amu chese de hin no mu yuzuo because bayi no yo ampari bie kukuru kabiwi jam twetwe komidi hia yanima fabia ginantwi sobojo nyina ka hu bi emu de hin na mu yuzuo me de me tibe hu o man timi anka no answer so bayi fo se be bayi no se me de nsa wi atumi kunu so ugru num sa wonum sa wonu kura me fa no nya se bia nsa wonum ye ugru wonum sa etomunte aflate bia wo dididi no kura ba afikura ni wonum bi kura da o twa dididi anya se wo kura me fa no wo muro se bia tentan e bia okono kakra no obedidi nya se nya no kweso de nsanyum bia me fa nsanyum bia no sha se acha kura ha se acha nsa kura na me fa no nya se na nya wa na choba o ye no uno bi ben ya ono se choba onu so ya choba nti anopa ya me class me ba no me class me maame panyin bi bo ho maame afirim ba kakra na afini nti maame no na ye de na ya maame a oben ye nti nya asem bia maame no na ekosusu hu kire no nti me ba na maame no frɛ me se me kwakla ne se ye ba ha se no eno se Esther udi nkomo a ya hwe ye na anopa yi banku la frɛ me se ai ada wa sole ye no obi abani ati ni butiam me ti choba mi no tina mbusa wo no tina mbusa so bi ben wono so choba no wono so ka banku sa wono ka banku kam tishin bom enti wo sole abutre nzo mo kasa mo no si mbusa ko se no ya no me pa che yo enti bi wo choba no no e ko bi no emutwe entwe e ben pa ni na ono so die ni ai senta fo no ai se nipa ni sunsum abutre obenya pressure wo me se manya kula wie that's rameti
Ye kwa me gongo. Tabi yeside. Ogidi Ibrahim de zi of our brew. Me dago no so no. Me dago no so biase no friba. Choba ne choba ne mienu. Nti wo hone hin na nipa kopa. Yes, ono anya sembia. Oho, ani hone hin fa nipa ko bebre. Ono ya le kakle me so me ya no dodo. Me ya ton na no pa ne za akopuma nwumele. Nti nipa ba hopa. Nipa to me duane no. Ana me so me ya me kwa ni. Wonyi ni se obi na akoka se Esther, men se duane topa na me die bia na ye ntonti. Mumma akoda na nhede nka se ha no. Payifo na ye nkwa no. Payifo na eyo. Na akofa ba. Nti me na onya bayifo me nya bayifo da wontu anajo me sale nkwa ba bia ana won nyanso me nyanso so me nwina mo so anajo me hu de kura we dia betaka me se me ye bayifo no eno na me ntia se no nti enda go no so ntacha nti choba na oye ni mfie se ni tese choba ne de me dika ye bi first oye ni mfie se yin me start we ni de enche afikula nyamai o kan nyina bo oye ni mfie se yin me fanza ba afini na choba no o ba yansa na ba ko no ba ebi one day we dika enda da one day we be 20 years ko le o ya je customers nkwan de o nasa wo kan o man ho fans o ye de hu se de ni kwa mi gongo men kan we onko so kan we o di fo Jose mensan so dago no so ye the bible no kwa for me se nkwan na de mpa na go ma ho fans ne se nkwan de e cha pia Njeman for taba hopa munta anko ha. Esta mi dago no zu. Sanete. O mutobi wonu ho. Se ne obi a mi busa se ho ni ho hin fa ni pa kopa. Ho ni ho na me ka se on de wa ya na duan ka clear bi. Me zo de me ya ndodo. Nse ni pa ba hopa. Ni pa ba mo be sana no pa no ko puma nwumele. No e ba sa na very ani ma abna no ma wo fa ba mu, ma busa o mo nsem. Ma abna no kra do ma me ni ho. O ma no obi na tie ma abna no. Na me ka se woni papa nnu ayele na tie. Okay. Jisamre odi on se se ento me free se o mo kan kula te se minti boys ni se ya o se ne we de bini ni edi o ya nya de e be 20 free hono ni kula minti pie kula na ka se mbe ya duan my goddess my omse o de sabia na eyo minti min ma de o de hunu nkatie no sa kula no na dan ni bini de minti mi hu me de se me de bini pa nya me anim ne kula ni nya me hata ni dance ni o de kakra posa aben kwan ni nkatekwan no bi kula sa kula da za no mbe so mo kan tim nante na jaidie ne mami o tunje ono so aso amuna odi no ya ka chire no ne mami ma na ka chire ne hu wombi wa boni ba ye ni bi yaso so ba ifo me nko ha na mko di nkomo mbase si a enu atizan me adum hu ye e fro zain from Janet Janet wo ba ifo me ba choda bi ne ba nse ne abo ba ye Janet me ba cho we created no ene na awatwe miensa na mko minister me ko ene wa wi aduane fina ne ba vela ni gina hosu ene mbisa minister say na ade na vela gina hosu no se ma me bi ba ne ho e be ka kire ni say vela ye baifo nti na obisa na hosu ene me say de vela esu indi so ye baifo a nko obeka ti wudi eja enwumre ese sofu bi ye asore ni ye nko ne ho no na minister see you nti sada na ye ntumi anko ade eche benada no ni wukua da no na minister ka se vela agia tumi se we ye baifo ani e frɛ vela na o se aye no kro ye baifo ena obobo nkrofo a wone o moko edin nti edi be 4 days no na minister ne ba e ka chem se me fia onti asema aba ana me bisa anse di asem no se vela se woni me ma me ye baifo vera ne kai me ba chan vera ne ka che wo me pa cho minister ba panyin ina bo mama no vera ne kai me ba chan me ko Dr. Mensa so ye simadu pe me ba odi for Joseph Mensa ade bible no kwa fo no be diagnose so hu se akode o ka se ni mame so me abaifo a o mon kam entie e betu nsa fa busu no nyina na fa ya diagnose so e betumi akoye se entisa e betumi esa nso medical ka se hwema bi hono ma hwema na de ye pa je ne so be he na nipa na ya ako na na ebo ti me diagnose Dr. Mensa mo akwaba Mejo so bru Dr. Wonder Dr. Miracle Jeusu doctor so on the bench wiem serious say dia asema ba serious nso ya adwuma bende
kakra metimi aka kire maame so won hye ne ho den bibia nyame na eye enti won hye ne ho den na eja uzui doc ya na ewiase mpanifo so obi onmu tuo eto ene edini gina atede pon so no that's right enye se bia hotesem ye mpanifo na o madwene mu odupa ende o maka se bagimi bra me kwasi me san kwa de menti ase sa bre no na ye fe ne benimu de bre endi se o maka se bagimi bra me kwa de menti ase unum se nansen a ena me ye research bi ena me hu se kokoram yale bia etimi beni paso kokoram yale ka kokoram a etwi kasa emu odura se o divert na babrofu mu a eye cancer na obitimi cancer menya kokoram type beya yo kokoram ahodo bebrebe na nansan ena me ye research bi ena me hu se kokoram se ye blood cancer say liver cancer say brain tumor ana say nipa onya kidney cancer type bia mpo prostate cancer ana say breast cancer type bia abo bi wonsuom ye fe no kwafo no e bi fre no kobo na pampemu na eda ho no yitimi de ko e ma ne yiyi me yes research ni wie na abrofo bi free Italy ena o maba enti oyim say last 3 weeks ena o mobae no mobile no omoba beje medru no sample ena omode akohwe se de edu no sitie ampani ampa itimi de kokokram bia ena omosi no wo mobile na no ma miensa ena omoba so omoba beye wo Ghana one na omoba behwe engineers ye wo Ghana ha se ya omo ebo good test de wo ya de pa na omafa no na omo atua neka two omoba ha se behwe ye health ya pomoden omo ko medical side no mo ba herbal side na meheba no omo ye hwemu a mo se yesi wo wura bi efen Dr. Wonder wono de wa heda ya fuo a woten habaya no de ye na dru enti ye beko na so ye omo ba ye no omo gi ye fuo de se hwe se de ye nwuma sitie ne bibia hwe ye nkrata mu ehu sa mpa dwuma de ye die no ye di dwuma so no eno omo bi sa se wo mate si yesi Ghana ha nyina me na mekuta best herbal clinic award eno kre ena am si ye yi na ho no ya award na ho no uko Nhyira FM wa yedin da ho ba bia Ghana ha ba bia Adum TV ba bia yedin da ho no na enya gudi enti mianka sa me do mo tena me kam tu ka ne ko mafu na onhu dwiri wo mo yie wo mo se wo ma chinia na em se US ena mo ko to Dr. BFL John Sabit se wono international church adodo na abo me mra ne se akwapa no kwafo meni Prophet Joseph Mensa me na me de Bible mu hwehwem Ghana ha me na me de hwehwem Bible aye de hwehwem no me na me de ba Ghana ha kind of cray ma obi left and right djuma yesa wo ye be ma na na de be wala na ye kunu ana se ye wo jede no ba na na de be wala ni na wo ba ya be kira Prophet Joseph Mensa djuma sam na nko yi betumi aye obi kura wa na hu bi ha no na busunya ana hu bi ntinyoma ma na nkoso wo ba Bible no be hwe ni na ma wo Awasam na your problem there. Make a chill pray. We were who Ghana and our approach, ma'am. Now, wasam I or diving there. What Tim can't say. Only problem wow. If you couldn't answer if you only problem. Just said the old problem once said, just say be a woman, sir. We're traveler. So we're traveler to say be a woman, booming says, see, mean to me, sir, and your bicycle, mean booming said, be when they're fine. And now you are what they are tracking. But so I would hear that you know, traveler. I was some only problem one. Sanya man, this is the Prophet Joseph Mensa, may cancel no more baby. Oh, bar Prophet, men to me, dear, men to dear, grow candiba. Ma be a doctor say, won't will be you. Will be a dear crown, men to me, man. Prophet Joseph Mensa, you was a crying. Obu ha na wasam na yo problem on ni kunu wo be kom na free be ma na ni na ba ye be kire wo Prophet Joseph Mensa Kumasi krom ha mo etimetim Tebu Mbola Junction etimetim Tebu Mbola Junction Prophet Joseph men ko na me de Bible ye hwemu umu so bi ye bia wo suasua me wo hwa Adum TV a from 2016 me na me de Bible ye de ye hwemu de ba ye me de akwa Adum TV sa umu so bi mo ye bia ye copy photocopy Kumasi ya miye juma da ne benada kwa
Accra me wa Sama Stadium Junction Jarvis honde me ye adwuma yawo da na me menda nkokọ de Travel Salvation School on so me ye adwuma the friends kwesi adanko a hwe a kira be ye ni o le me friend kira be yi Psalm 91 enimo do okron baako we will can Psalm 91 go to 7 times but the obvious be ade was me say what the srana pani na pani now the obi so we ni boni ana be yi a we the on fan trial na ga ade we na achi be yi obo asemo ma be kan mo nu asem we favor oil we ne dia na say wa we adwuma obi wa hankrata sem aye ne den unya sawa yi we bi so a we ni problem bi again Psalm 23 what can go to 7 times and so the sra say I was in Tiana de Kakre Bunsem what they are sra when him no answer case die we need problem be again for Prophet Joseph men some telephone number 055 44 77 959 055 44 77 959 and at 0504 6041 22 0504 604122 Prophet Joseph Mensa Makram Prophet Joseph Mensa Masale Fieni Dear ne how I would buy me how one casa see how Susse and me do my maybe a devil does it. Everyone is not me from 2014 I'm a courtroom BC and I'm in Yasayarena. Yalia body a tray. Me dia chime bre akọ hu beni ni e chiri bre aho de trial in Africa na abota mada akoba so still the tiana net edi ya boka we bre nti enwa ani ete on kan radio ana yetu ana mo ba hase 5 months ni ya me ayadom yehun sa ya re ni bi hey, now, yeah, how many years? From 2014 to me, getting to 8 years or 9 years. Today, I want to say, near a year, Juma be a forest Juma. Now, by a youth employment, but I ran now and I see, I know, but how my toil. Me to ye no ko use no use wo ye na wie say ran na na ko ba say ye peki me free me colleagues na na me am ye adwuma ni mu de ko eminent worker ti say ani gisem na aba ti say na ye project bi nso project na ye say si dan amon papa emre bi a be bra mo diska ba say me ndi anim na me nye sa project ni bi na yare na atwenti but no say bosumi na otwi mi ni a ya shase aye be ya mi hu sa adeni bi the say na o ka kire omo yale try nti omo yale sa ya de ni bibia we stress obia enfambra o de baha ni o banso fa gidie kan wa anya gidie a de oba be bia men jindi se nyankopon beta o jam na yi fa gidie ni akoma ni nya abotre se nya o twan ho se ni tem dia den na da ba chebe yes menem na na kotima na me fa pe jawo kasaye ladi ba chebe yes menem na na kotima na me fa ju ya na me timi nya shi na me show TV so na me nya ni shi mo se na me fa me bra antu na ka cho ma me so fa mla ha cha na me su ye na me ka se ma me fa me bra de mba ha no to na ma me de mba e de mba so ni se mtimi ye me bi first na o ma ye mfa o ma ha na ye o sen ka ho nsam kakra na ye o sen na te sen wo fie da na ye pra mtimi so re mpu nante mtimi so re na so me ba se ami andu ma mtimi so sa undi ubetumi anante kakra ma agafo ahu sampa utumi nante da di mpacha sale nante kakra ma mo re
after the down black. But first now, band the num kuta. Would you be Esther Mensa? Esther Mensa. Esther, I see that. You see, Ukele Benny now to Mensa. Mr. Diamond Kwan. I could do it, you know, say Vera. Vera. Vera, I could have what in saying. About 13 years. Fear Dumians. Why now for the I know my minute here. Now see a do chino. When it's me Dago no sumer do chino. Mikula meant to me who are the crop. The Abati answer I see a crown and say Vela near Bay for. But also what you say, Drachino. Ma Banana Mate said Drachina or Baba for Nidio. Ma Brana Drachino. Ha, our quan who lolquan move your uncle Mudan. Ma Brans what in fear saying. Ma Blano bear 10 years akola. If you do, no, as you Drachino. Oh, I will both Vela needing. No, suffer the mere do chino, now say comfort. Yes, I cried the ho, Nipa or anything. Tia cried the ho into a down walkers and I'm saying, Memphani may be a Memphani may be a Midibi by and Chay. Until one name Papa Kuma, a Yelenity. Until I said the Baba Yabacon so yali. Ubo Bodin in 4 days, and son I may better say, Bella, as Abu Midin say, me a beeful. Very only one. Maybe I shall know my minute. And one, mammy. Maybe I shine. Na akwana ebe yi na achino adru na achino anase ebi a ho a kola de 10 years de so so na 13 years so so bi o mu an kaka nsem hu bi di mu hu ni sa me ba show sene mdi kan kai ma bana no na ebo vela din yese wo ye bayifo san koda nkete mi ensa no sep ma bana de we di ba fe so di mfie aduonu ne bo a I'm not in video. No, I don't know what I my plan say, Monfana Melano. I'm following video number. No, so for being called by and chay. No, what did some year before? You couldn't. It's a couldn't come be. In the own town. If I should have. Uncle be that. If I show me name said the CTM. That my mamma, as a man, I can't channel. Sanko, they mean my brand vera no mamma. I'm going to be gem. Maybe I show my brand mamma and dear when you honor. Okay. No, no, I chamaco food. As I see your mind. Maybe I shall. Yes, yes, of being a bomb pie, my draching Codano, or Monica Commonsem. Maybe I shine. Omokan die nepi, a deche buson Omocas answer. Maybe I shine. Also, your bay for. Maybe I shall. In fact, ye crada. Maybe I shall. Jenna Passay, mamma. Just I'm a foot team over your moon, I'm with him. On your bay for. Maybe I shall. Dean Chatter. Maybe I shine. Oh, my missing a Jumana say, Diana is what if you on your Juma. On so you may know, yeah. Maybe I shall mean you maybe. Dear Bass says your bay for no send a echo to her. Or can any day, baby, I tell you, be a dear say, a no crack. To win a man no more can. No more, no more say it. By phone, Econo. By you call what dare it? A cause of moon can hear. Sanity. Never shine. Mati, Odifo Joseph Menson, Wabadagon also. A young passer. Esther Menson in the bay, Omia Bay Frampa. And now Vera Mabna, no Macana, a Bosimka, Diabino Mason, as a Bomuka and Semu Kumpo. That's an edgy at Jamie in the microphone. Kwame, Meda was some of Konya. Kwame, as somewhere, Kobe, now Chiniana, Yatu and Safra Bush for so moba. Ne Bopane, Bonifosa Mudi. Na umbese umuguma amenigwa enti se da woka prophet wa ye na da roma on diagnose o me hu no kra wo mu na kwa me afom de bia no obi otie ye no ya to ya sako afrom se hia wo mu kwa me na wotwe ye ba na abachena ye ba na abachena ye se o ya danko da adwe se bia buro ni de kwa so nti kwa me be fa so a animguase na kwa me obi oditwa Shediako. Nana Banza and Godan getting 13 years, 10 years. None of them some more in view. Quabe cook some more. Who can say? You say, I ain't me go by some by Frampa. Oh, I never show. Tanzania, Bayan and Kodan getting you. Quabe, you should say, I have the prophets Omra.
na enkra no yenjom de hwetwem so me bayifo ma me so bia we bayifo nka nya fe na se kwa mbi wa me enkoda na chi se bia se odi ai na fe na bedu na fe na se bia na hunu nkate kwan ne abenkwan mu yi so be sa de on twa gotompo e wa se won ya fe na kira nko na afe ne se te sa dia o mi o se te sa dia kwa me prophet me hunu kure wa se mu mate na je ampofo sa na ose Alhaji Said Ali Yaqub dami fadie nkoso mu akwaba ego mejoso nkoso ensem ni bram hono se na oka no metwa betie bombe yi no ama dego makai ma me bi ne efe no ma me adwa mpo bi ma me no afrim no wonyina hini na mche abusua nyina na se menyama asem todie na se bi na ni afra enu nti ne na ba ko di isa to ya osi isa to abetie bre me se na ni afra ni nti isa ko to abetie na na ni dia na ne sadafa tienchana betie sa chese isa dia mami ya che entida ko de mami no etwawura nanu ma osa ko twa afra won sa tuma isa nsa na dem was isa se da bia betie mi no nedi onse na de oto ade dia de na nkura ma ba mu ma odo ahedi abno se ode nkosi nko ntimo mu do no nkosi nko edi abetie fo no de go ma menkan ko wie se so bi tun aduane na se onya bayia wodi di bonesi ni obi a onto aduane de go ni nyina ne se kam ye se kroma no ye obi okra obeko krom wonum krona ko e krokuma bi twoba bia ni wono nko a na ya se bia kra se doctor o pe abeti a obetwa bia ma o koto ba nku asem eti se sa ma mi ye beifo ampa de go anyam nwanwa se krom of se ne nkwa no wodi bibi tum eti me de Prophet Joseph Mensah me jinidi onu ankasa na mibizo mo se prophet kasa mo ya baifo ande mbaji atum de ye mpesa mbaba ba sa hanso mo ntem wase o aha no yesusu mu asem headquarters etuma bedu ha no advance by force we instant healing na semanu wo baifo ane ne wo ri ohun kwa amfanko wukunu mu nyina tia so nikunu no se otwa bi kakra na dididi no wasi bro nya no endi obro ya ma jese ni tinyina anu de esisi fom ne emisa se omo nso omo bro ye mo omo yire no mba yiye ne so hu na wa he ya ne duru ba bia de gon enkrotu ahudu ni bi won ma e ma no enye ba yi asem wo beto aduane a nyankuma de bi obaye ansa na wa hye aduane ne ton ase no de gon mini maami bi no ton mo chese obeduru kro na bonten so epe obedi kan de atre na bai mi ensa to agu kan nim ogwa kan se o me manananum bi no akeka ne saa ye wonye mebu a de gon wo ya eniye bi unya be ye kura no obi susu de eden e de amaw na ma mi susu ma tirim nya odesign obubo odi ni enyina ejina wa momidi eni nti menya be ifo edi be 5 days eni obo midi first day obubo na mti obi na so me meti assemblyman let's a small boy so se mfiedu ma bena small girl ya wono afa no mfiedu na so obubo be ifo di obetu ayem na assemblyman di abomdi wo dom nim ya na be ifo nga de go abedin ebedin na some ma ye ba ifu ani onga de go msi bedin sanse ebedin pass wo be kan dom wanimu feriye eni wanimu hu se de hu beto no so no de go committee chairman kra no we ba ifu antimi kan dom na assemblyman etimi no ma mi susu ma nya ne de so me nya ba ifu antini wa momdin afa nu akobom din ti enkan edin na no obobo no ma me bia hu to no so na me de me sempa ye bia nimbo bia abo se be ya Prophet Joseph Mensah enhwemu no kwa wie ya no na bibia de se wonya baifo so hu afa na minia ne wura achichi o wate ni su ofom o kwasi boafo wasu bema me do ka busu an shede wate chief mones me do din bebem kwasi shede no na wasu an kasa but nina mu no yedi ya ezumu ragamuffin ben isu na ankasa no na efia anso de go enipa bi nso kanipa kira asemu esu chat beba me yesem besu bi am ka chem so mu nyamanum na mse akwasi me ne wa akwasi mom na ya me dom o ka chem so mu nyamanum na me su ni mfra urade na me de go misre
akwasi abande mbejama no na mesre se ebetimi nso abase obekokrom no de gon na twa ba wura bi anase obi tomu maami aduane nti ye ntore de enu so betimi aba enu nti me de ewom se prophet ebe hwehwemu de na ensem ni buya de hye nkwantanso so ti enye wanwa se obi be fra akura no kura temu edi ama no aka se he kase maami asumesi o ka ho bondi maami esta mensa ka kan ti opi bondi de bia metemu ama betomenyo na kura 10 years what he obebo di o di ankron yo kwa ko information center etimi de mesre se obi on kotokwase obi di adwa no obi kutu adwa achi esumu Ronaldo se obi tetachire na chese o sponsor akura no emu bayire besie no di chese abetie banku mema mutuo mema anam de sa eno peso ogu maami dwa mate etimi de caveat de go onim se de e kan nyina no kronufuo nyina etie enokre omu tie yan etima me so obaifo a mibisa ni kura yo obi akunu ha o omu nyina ona mbisa se se ba se mo yire no e ya abaifo am bende o siko bi abefune ka siko bi abefune ka matike bi atime da se boafo me man so mi na fe mi ko di for Joseph Mensah so and omodien Zulu king pa nya sem ketua hey bravo nansenie yesu mbreu eno akeka kitikiti kamitwahwe news ni bae no samena mo melko mi kotade amu pila ni save me ma grabo na mani so brim nam jira hodin obi chia mi gramante onti ego de o ho ne se nipa bia mfa nche na adwenem se de tren kan se da ho mani pa se obewu preko na nu achi no atemu ho no ti nipa bia eden ya abraboy mu no kra bia so beka wu ahwe ena shekana shekse arabic kan kul nafsin za'il katil maut kuna chese abodi bia nyankopon bia beka wu ahwe yes abodi bia nkon bia beka wu ahwe nyo bia de abodi bia de ati nyankopon eto obeba obepie hime esuru sei nyankopon se baba to nipa nyina ngu mfrata ma ta susu nye nyankopon se ono abodi bia bobia beka wu ahwe enye no kre bible nkan ba bia nyankopon na ese bible nkan ba bia abodi abobia beka wu ahwe na me se nya sa na tie emfansi we ayentu aso nya sa na tie bible nkan ba bia bible si nipa nya niwa ni bibehu se nya nya na pie fu na him tie de a obi nwu obi behu no but to abrabo ana beche so betima hwene ni na hwehwe enhwene ni merci yemna bayire so danke de go unim minim abi before nse yebebrew yeso ni awia na eboy kazawo minga na watade tuntuma wa hye kire se tell me where yim bro for kro mo hye tuntum sa wona ka che omo hye pa omo hye ni omo hye germany me ko ma hu so omo hye tuntum sa obi wu atum hye na tade bia na da ba ko US e ko siefuna hu da bi US me nim tere hote germany na meka before ya dwene nye bibia baye ntina mam papa we otie ntani faso yasem prophet Joseph Mensah men kase na de obehwemu na kire se ma me na obaifo na onye baifo ye di niema bi ahihie mu ye nananom ye papanom ye di niema bi everywhere ye mu ama ye believe niema bi di atu etrim se me nam kura na mesunti a good luck eden ya bonsam bi na ema mesunti yes papa ma ti good luck and so say my ye bi ahwe me see on said be am kase adan nyame beba ohun nyame nyame kwa wate so ya na ohwe ni po nyame ti hwe ni pa say na ni pa kura da omo da wiase ni omo diana because yetimi create niema bi nyame na kasa kura te so nyame in fact no nwanwa nyame bi say na hade we so efire na bae oni bibia ntenya no you see nyame ne nya ebe no nwanwa ti se dogo otu ewu bresu o hwe niema se se wo bresu na wo check hwe ebia wo benyina nya be 20 years coming na hwe de o mani bi kire hwe om di na de kura me om ko fa fire hene nyame nipa oni nyame mate nyame nwanwa that nyame bu se nipa o bibia no nyankopon hwe ade bia bible se asem bia nipa beka de nipa ye bia no ye nyankopon de beba temu
yɛde nneɛma bi ahyɛ nipa tirimu ama nipa ntimi mmɔbra nipa bɛyere ne ho abɔbra no abanteɛ nya sika bɛtena nkran anaa kumase ne onya sika kakra nyame ahyira no obɛma nyame ahu sɛ nyame de kyira me adasa hu sɛ me kane na me ne motie kurasia nyame apagya me de nyame ayɛ me nie no wɔde hu nsusa so me kɔtɔ ka papa bi dɛm a me fie bɛyifo bɛkome bibia yɛ bɛyie yɛde bɛyie abu nipa sɛ bi Ghana ha de mienu ana miɛnsa ma nipa wanhwe a wonam a obi amfa ni die ma bɛyie sɛ woyɛ bɛyifo baako bɛyie obi amu bravo yes minim de ha ifani Yaqub Wazuli Said Ali Yaqub is dead. May his soul rest in perfect peace. Please, Nhyira FM, bring him back. We close the radio station. We close. Wazuli, Said Yaqub Mura back. Wazuli, Bonnie Benyayo. But I'm call you for Joseph. Maybe I'd not to see the intimate fanima. Intimate adasa se mesrem ya hwe ya nyankopon bebu ya ten wo ya brabo se de yesu ban tie enye bibia na ebaisam enye bibia na baye bi kokobo nsam ana baifo bi ana ufie nipa bi maame ye de sobo boni wan hwe ya ebi na hwe e ba ye ko northern region nipa bi num ko chi aberewa bi ba for enkodan kitinkiti o you see 10 years omo badam Jimmy and then you Jimmy why Jimmy Mate incredible bro Jimmy wo ko tsan kra no ko sko mu nu ade yo bisa san kra we nyina ko sko mo Jimmy Mate me da se Jimmy ni film so mo hwe no kasi bu afo se Jimmy any movies a won hwe na eye won sa ba afo ne wa super papa odi for Joseph Mensa mo akwaba ye ja o odi for nampom ti sen nyame adom o ensemi ne bram ho na eye bayisem babu no kwafo na se dago no so etwa no fede de banifa na etwa no fede de babenkum ama no kra dedi ntem se na aka na odi for mpese ma me ne betena na mitime bisa ne din na mehwehwe mu yie ma mo ntanse na ya brepa ye ni kra yesan nya yesan ki ada na nso se ye adwuma odi for transe ma me odi ni design e pa cho Estamensa okay wana so ye bayie no Vela akwapa no kwafo epese hu se ayampa se Estamensa o ye bayie amra mi sani fa onye bayie enko benkum ten na me stania bayifo onye bayifo oni bayie no ho be dabi okay no di for ye musa we aduana wo ton na bahu mienu ntina na ahaya kwa de musa ye hwe se nkwala na mpa so mu ye bayifo ene nkede aseme ba ho igubza choba ne mienu aseme ba ho ne de ahaya kwa odi for dabi isi odo pa mane hwe no ye hwe nkwala because the ade a maybe say ye hwe nkwala no nse mami omubo ni din so ye bayie ba akwapa no kwafo se mami nim bayie ho hwe na hwe chimi sinkwala na de omo ka na bia na anim sa omo side de omo keka no omo nim ho hwe okay nti ase ye hwe because bayie de point obi so ye bayie a ye hwe na esenke ye hu me hwe na akwapa no kwafo so de kire sa ampa mami ye bayie na so onye bayifo so makwala na aka ne de so ye bayifo ampa de anka se bible ne kire so ye bayifo nti bible na nche bible ne kire se onye bayie ndie na kire se nkwala ne nim bayie ho hwe nti asofo TV ya mu yi bina sini no nkwala yi hwade ya saade no because bebre wo mba na ti ko de ba me ho ne ba ne so ye bayie se obehem Jadi for young and I see you. Sankoda bayifo ampa. Esi obi di Vera and dia hin no kofa bayi stall in the bar first. Esi mabna na bo Vera din. Akwapa no kwafo epese hu se mabna. Oye bayi. Embla mi seni fo nye bayi enko benkum ten. Anu so nye bayifo. Na sankwa nsa beze be omu di nzemu no. So mo awofo no hwe mu ye so mo de nungwase ebe ma omo amu ho. Okay. Mo de nungwase ebe ma abusua no. Mabra no so Mabra na me hwe ye. Ene ma Vera no so so nde ko bo ba ko no be. Ye hwe Vera no. Mabra nse Vera bayifo. Epese hu se akwapa no kwafo Vera oye bayie. Emra me seni fa onye bayie enko benkum ten. Ni bia nso ni musa.
Nkranaba, Jimmy. Jimmy, your man eba. The gong. Your man eba. Medase. Jimmy, Medase. And there were two so yes, one so be for and so be chance. Be chance and diagnose. Who do you need to say? Janet Apia. Janet. Janet today. Apia. Akwapa no kwa for a person who said Janet Apia so ye be ye. Emla mi send for ye be ye and kobenkum 10. If you know. Esi eneni paba. Yes, be for be asanim. Ngora na kan sembu. You send people. Ghana also makuku ma me abrewa bi wo northern region. Esi ya bio. Say ya bin kwadan kete no mo boba ye nkwase abaye saa na yekum nipa ne ye de sobo akobo obi maame bi ton na no na maame bi oba ha wono ton ayi abakwan ye friends emu oton abakwan ebo ni abakwan zem to abakwan kwa emu da bi ebo ni abakwan oziba fo boko de o fu asem kono bafo boko ye ni abre bafo boko oton mo ni abakwan bafo boko ye ni na abre no bi oton abakwan dem tibi dem oton mo ni abakwan de bi kan ba ya mo na ma oton abakwan ne o bafo me na fo masem kono mbato sorry ko me bu na afu aye fancy wo aye me anam control microphone e sorry ko bye me anam ani bra bantu de jam so alaji me nam kunu na me sorry mfa masem ko yi bafo e bye e betu aso da se ne wanu tumi bi kwa microphone dago agasi wafo oyini bi na ne chia me kan fo kire na Ewiase tede wa kan fo kire ni ai no so atin de dio se Ewiase de enche odibo oda ma enko yintio yo Prophet Joseph Mensah dodo na abo memrane akwapa no kwafo open hwehwemu krogen a ode bedam nyame bo akina ewatimetim tabu mbola junction a wa be kan nyame na meka nhwehwemu ntina menya abasobode ye 4th March na nya ketwa abasobode kese amaje a the whole Ghana ha aye president any ministers no money wa watumi abobra ko anim a waya ade adoye ne nyoma kese ansa na watumi anya sa award no Prophet Joseph Mensah menya bi na ya alesa de Ghana ha de emza me yaji babia ne sa yale no de banet sen wankasa wo beka nyame na meka yale a odi achinya enko say ye hunhum say ye hunhum wodia wo se yabo odua obi sofu bi na ekire so yale na ye duabo wodia manjindi blana kwapa no kwafo nkire wo ebia na nye duabo ona se ye se peja ya se ayabo ni dua uyefunu beka ho diabo before baba me hono unwan watwanwan be 300 sa nyoma na twem blana ye hwehwemu ma na ye nkire se ye duabo a wa obehu nye duabo nso a wa obehu obi bobra obi abobra saa so many years di ogina na ogina Sunday de obi otie mi bia tie dance ye ni bi obo amabra no bono wano na ebo bla no bazi abra na nkasa na bono eno na Prophet Joseph Mensah me say when your sister years uni sister Ghana 70 years uni 70 Ghana obi anya 40 years ni 40 Ghana nyame ya aduma china metena si wetimetim tebu mbola junction me telephone number is 055 44 77 959 055 44 77 959 and I say 0504 60 41 22 0504 60 41 22 omo mbema ni nya adwuma oye bema panso adane oba ebia na diabetes ne haw pressure ne haw chese wa tumu se stroke kura so mu a uji hu bia nje Prophet Joseph Mensah mi wa bibedro enam krojin wankasa onum aduro wankasa wanum aduro Ewiase saa but eduro ni kan wanu abekasa ampa eduro ho oba Prophet Joseph Mensah wa beka obema na wu nyame ya aduma china fa bedame enye adwuma ahoade nim ewu ye bata ahoade nim fabra mema na bo adwuma ma wankasa waka my telephone number is 055 44 77
959 959 055 055 44 77 959 and I say 0504 60 41 22 0504 60 41 22 dear how be a ya leo that dio nyame adumachina Feshiame, our ultimatum, Tabum, Bola Junction. Odifo Joseph Mensah, so Akramudia, Yentra Humanafi, Yemaji Madrinche. Say malaria fever, what running your dear Heba Mr. Fre 0270417669. Say malaria fever, what running your dear Heba Mr. Fre 02.
wanya case Yaqub was case dem ba enti na wasi bebe akoma bo an retuma nkoso yo break it na yako as I say ko da ko pa wo to be no to be ka ba ha microphone ba ko wa mo re come on vous voulez faire quelque chose. Qu'est-ce que c'est? La femme. Un cadeau. D'accord. Voici c'est ça, non? Oh, la main, elle ne va pas pas à ce moment. Ça, c'est. D'accord, passé. Il y a un même. Il y a un même en voici. Combien d'années? À moitié, on va être tout le monde. À choisir. Oui, mais j'ai aussi c'est mieux aujourd'hui. Et il y a c'est mieux aussi. Non, ma. Vous donnez. Ah, ouais. La sortie, c'est où vous êtes là? Sois sûr où vous êtes là. Comment est-ce que ça va, yo? Qui est la personne de Béléman?
Asuso. Yo, among for send the Biana comes. And with me, and not one answer. Some people was in your new last one need one answer. So they can go to far, and then the Mama say go to that. One more bar, you don't know what else. Say, I will fry, or want to do it at that point. Alhaji Said Ali Yaqub Damiri Fredue. Yes, so na they do also abeto so. No, they say business say basa. They say waja yakura. Maja yakura. Nti samre omuti okrumu asema na aka chom krobe so. Tepa chichele. Tepa chichiwari for enwemate se mami Esther Mensa odi for Joseph Mensa the Bible no call for adaguno so achese beye bia nim na nkoda no omo nkoda bone ase mo keka nsem hunu enti Vera ene mabna no ka hunyina na ade efense beye omu ni bi koran ni beye osese beye nsem hunu omo kaka timu mfanya asem ti mami Esther juma no sha ase amon kona munkodidi na nteni nketezi ane nkoda ni mpani ogrum ho ti sa anetie nti obia entungu ebusimka eye frudu fradasem ina mase yemfa course nipa be num pena fe yen sorry so mande di on so beto aso ewo 83581 83582 83583 83584 Alhaji Said Ali Yaqub news editor Damiri Fredue. Hello Desmond. Ibacho udi na kasafre he Mpacho Joel ni wa henma kokomena mkete odar mayitio na nka mpese nka prophet hwese bi ankwa na omagini ebia na agina omagini na sai omagini sai o sin kwala bani sam ba yenda prophet asito hwe na no kreda di yo nyame nka mo na ejuma pa mo mera se hello okay hey kwame mako original Nigeria afamo na ya nai ena majuma pa mo bo nda ka se peni na se mo jura onto no mo mo fedo producer kedio ofa ye komo jani o me mesre mo fa na onse no do ho so ke ya anomo ye ya na enfane kwa odi fu aka mo de ba bu no kwa fo ahwem no se bi producer ini feka ye skin na se ni pe bi ase bi o mo se mo fredi na we be fu no o mo ntwa su ku ko pe san se penifo se be ni pa no be se pa ku du wi wan du ni mi da shi pe yes so that's it hello Aja mpacha sunjenka o. Enka onzo me pacha odi na kasa fre he. Wa obana oye ovin papa na no na wa basro. Ovin bi owiase bia wotimi ye bi. Play mu dia shape nyina wotimi ye. Mo ope bia to pa no dia na wa ba. Na aja edru bebe ya na nsem hawo. Edru bebe awo ye bibia na obi afakire ni guo no ma se ne hwede nkwala nketo makofa de aba na ma me ye duane na chese eduru be edebe kura ne ekosokura wasase wesu o ko wani mpe ni ye twon san ede na ekoso yi eja emre ne ko nti de me nya na obi mre bi wa yeda se ne wadwenche hello aja good evening Pacho Dina okasa fre he from no so fuga me kasi strike wadarma o machine e wo so yetio Nka chana mi se ebe ki mo ba sha nkura mo bi o manya ayia agense muse ya ebia no manya high fever nti o mo check no so mate anyewa hello dago me ba cha una utwato udi na ka safa go to my place me kam kete fra santo be kwa that's right yenko adia kakra me kan say in fact nyema bi wa nkura no me nkura bone tafo so sia ugu obi adwuma ufi say ubenya enhira wu ewiase de odi obi ano na wetwa because akwa afasa mama me no eje de ego so ana de obedi kura de ama no so ndinza osofo aka ma bibia tweti ade minimza ma no nkoko ne na duane
na me tu me bibia be wie na me kom church bidi na good news na me nsira Chabidi any good news that was say Don Richie say yamfani na NCA Edamu nyina se abuna etra free no so ne fa beka samre yato ne Ewiase Mu Nsem ye sunsun nsem mu odin headquarters ye ensem dozopo ahimfie tino mo dia koneko yodwumate de bezi ami asonte why nyame enka ho sidan kama producer na J Ampofo na afei DJ Don Richie and caveat probit enkoso hene krobi so man hene onso yakopon insha ma hu se odi for a year Odi for Joshua no better than ka enya kitwa Odi for Joshua no better than ka for Joshua wasamba pa anya asam kitwa ene osi ebe se oja ebe se agrada anti obia entwe no ena afi so dafa ebo aye ma yekope ye news editor Alhaji Ali Yaqub kraben yakopon hyamu nyina dachina motiko ana Nhyira FM na chese jumakuru nyina na damwase maya de dodo timun kosna mompa e manom woda aguno so ase Islam no so wifiri mu se ya ade ba ko pe ne betu abo no eyem paibo to nyako fa yem fom so yem rato ne ebo no nyina ncha yen na onfa ensi babipa side yoko aya kan so e to nyako po onhia mu nyina maya de na mi ade mo kira mesa atenka na je mpacho yako Babe, yede radiase, oye bedre ne ya tempente kwa fira no pasa bedru anwure. Onyame ahu ye mobo na wama esane muso bi antoyen ya aseda se na waka no yekoso na de radiase. Radi ya adoma minim se akira. Wiase mse kwa me, ise de yesi nyame ya adoma free adwada kuade kwa ko gidi sane je. Se de wasi ahye ne ma no. Ene ye wantie Nhyira. Waha ho papa ensem university na hade wo hade ye dagozo a fa pepe sanete no le bidindo balabala midase kebiat yako na neji misaka wo anti dwa yi na nyama so de nke ye no chapatre Fabio no na nyama so nti keye 22nd August na mpanimfo se afino muguso eye nhyehyɛ foforo ti nanka ubeja ba be ma ehede ne ya akwa ahye ne nso antidwa yi no okay enyama so yo midase keviat midase no fa se abnachi wa yako yo eja mechia faith salvation fo nyina nyambo a 26 August ye crusade pant ye tu ensafro bia baby a wo bia faka usi ubesi wo jache junction adokoja ache ehwa ne wo ye tu ensafro bia se obi amala nyinsen fo wa open nyinsen wa opekunu wa wo ton ayento obi amla mechia odifo safani adomanko ene adifo akanyina nyame Nhyira obi a Nhyira onso yakam nyina yedamase